Anya laki din! Nay, si kamot gayam panyang, anyat gatangam. Sa anak agumatang, nana. Ha? At dala ko maumay ko sa ludsudan, nana. Ha? Anya dayta? Idi ngamin na minsan nga aldaw, at da nakitak alalaki ang nakatambay dito'y. Ay na, naggwapo ngamin, nana. Makuryosak lang, no anya tinagan na. Sino alalaki ti bagbagam? Ninistor nga ta. Jay ka dinatayag ang nagwapo. Wala na. Ay, Nestor gayam tinagan day, jay. Wan, isuda tagtrab-trabaho ijay balay da kapitan. Kasta ka di, nana. Kaya't yung asawan, construction worker. Wan, jaklam mo no taga-ano da. Kasta? Ay, sige, nana. Agyaman na, tanaibagam kanyak tinagan na. Nestor gayam tinagan na. Maibagay lang unay tinagan na iti kinataar na. Among friend, adangay nakitak idi na minsan nga aldaw ijay tersena ni bakit open. Ha? Anya day jay? Makan? Saan? Si kakit dimot. Adda nakita ka gwapo. What? One friend. Ay na, naggwapo si ka. Sika talaga. Dagiti nagugwapo lang ang lalaki ti sipsiputan. Si kakit dimot. Naggwapo nga rod. Ay na, masigurado ka magustuhan mo't dayjay no makitam. Kasla Daniel Padilla ti panagruprupa na si ka. Anya? Napan ko pa'y nga rod dinamag ni bakit openg, no anya tinagan na. Ay, Nestor ka no. Ay na, sayit ka talaga. Nakitam lang nga gwapo, agpapansin ka manan. Agiramang ka. Kamot gayam panyang, nagsapa kamot dan, papanam. Mapanak ijay ili, friend. Adaman mapan ko gatangon. Anya nga iti mapan mo gatangan. Inak gumatang iti lipstick. Anya? Pangusaram iti lipstick. Malamang, pag lipstick ko Oo na yan. Siguro, adamanin ipurpurmaam anya. Saan lang asiguro? Talagang adda. Ay na, naggwapo nga rod. Kasla Daniel Padilla. Anya? Asino ngay mananday ta alalaki? Secret. Diyak kayat nga ibagakan ka. Amangan noon na anak amang pormakan kwa na. Masigurado nga gusto ken kaday jay Nestor. Imay na pa'y nga rod dinamag no anya tinagan mo. Ha? Panyang tinagan day jay. Kasta ka din, nana. Sapay la ko mga rod maranaak no umayak tumanin gumatang. Ay katwon awan dakas na. Balasang met ni Panyang, ken kunam met abaro kapay. Uwin, nana. Awan pa'y asawa. Nasaya at no kasta. Amangan no si kati kagasat day ja Panyang. Laki din no asino ti masabat ko, lampas-lampas ti lipstick na. Si kamot gayam panyang. Da kayong matata, imbes nga ibagayo anak ka pimpintas, ngam kastakit din ti bagbagayo. Kahit po no bait, nagsarming ka kumaa, sakbayari muwar ka. Kanya mo ti kasta langam. Apay, adamanin purpurmaam, takas na tilangam no rumwar ka. Aywan tata, adda talaga purpurmaa. Kasla Daniel Padilla ti rupa na. Anya? Iso ang mapanak ijay tirsena ni bakit openg. Mapan ko man i-display ti rupak ijay. Barang umay gumatang kat makita na. Anya?
Ay, una yan day ta lipstick mo, si Kapanyang. Ha? Apay ka di, nana? Nagpintas ka di. Umapal kayo. Anya nga umapal nga ibagbagam. Nag-lipstick ka nga agpaisaw. Ngam lampas-lampas mo't di ta bibig mo. Da kayo mo't, nana. Imbes nga ibagayo nga umapal kayo iti kinapintas na. Kastakit din ti bagbagayaw. Anya? Ala, agulimag kayo, nana. Nakababa inday tay bagbagayo. Ang mga nuumayan ni Nestor dito kat mga natibagbagayo. Anya? Ala, saan kayo nga agan anya-anya dita? Ti ko na, agulimag kayon. Naimbag nga oras mo, ading balasang. Kastamit kan ka, manong baro. Wen gayam, anya nga minin ti madaydayaw anagan mo, ading? Ha? Ay, kwa, panyang tinagan ko. Ah, kasta ka di. Nice meeting you, Panyang. Nestor mo tinagan ko. Ah, kasta? Naku na ni Nano Openg, balasang kapay ka no. Ha? Ay, uwan, pudno day na, balasang akpay. No kasta, mabali na nga agdaton ken ka, ading. Ha? Eh, kwa? Sure! Sure, Nestor! Ay na, agyaman aklao na ading. Awan yaman na. Kinuray saan ka pa'y anagdatdaton, itapay na ang aklonan kan. Anya? Sigurado ka? Wan, iso ang manipod ita, agayan ayatan. Imaya, tandaw may ko'y padamag kan kasuping. Ha? Anya manan? No pagsayatan, darasam, ibagamon. Sika talaga. Ibagamon ay nagbayagan. Amom, agayan ayat kamin kini Nestor. What? Wan, pudno ti imbagak. Agayan ayat kamin. Ibagbaga na nga agdaton kano kanya. Saan pa'y lang ang anagdatdaton? Inaklon ko na. Apay, kapoy. Ay na, unay day tante kinagarampingat mo si Kapanyang. Nanggigigil naman ako sa iyo, Panyang. Ti ko namkit di, umapal ka lang amin. Anya? Siya kumapal? Diyak lapatsin ngagbayag kayo, anya. No kasano kapaspas na nagbalin na da kayo, isumit kapaspas no agbreak kayo. Imay nga rod ijay balay medical man. Kung naklaki din no, anya ti umay na ibaga. Ay na, umay nalagaya may padama ka, duwada ka nun iti dayja anestor. Anya? Kita man lang ti ugali na dayja babae. Sayet na talaga. Amin na makita na agwapo, pakitaan na iti motibo, ti awanan bain. Katbay amon Anya ngay nga ron. Isumot ti ugali na. Inton ko, nagsangit-sangit tumanan no ibalik dayja alalaki. Katbay Saan na bale? Tay sumot ti masaktan. Saan mo't adata? Apaw, talaga mo nga impos mo pa iti Facebook nga gayan at kayo iti dayja anestor, Panyang. Ay, katuan Talual daw lang tinapalabas, manipod agayan ayat kayo. Ngam impos mon, kat kanayon mo pa nga imay day, ay agasang manday ta. Siyempre ay ayaton mi titunggal maysa. Iso nga ipopos mi ada kami. Ay, awan lati amok. Kita mantikat niya, lita. 11 years da nga gayan ayat. Ngam nagwin na suwas dalat ta. Da kayon tulaki din. Hoy, bakla. Lawlawag akla nga. No tikat nyel kat awandan. Da kami kini Nestor kat forever. Understood? Ha? Da kami ti mangipanaknak iti kaadwan ti forever amakuna nga uray saan kami nga artista. Anya? Awan ti makapagsina kada kami kini Nestor kunak tumat. Panyang and Nestor forever.
No ti Daniel Padilla ken Catherine Bernardo, ket Katniel, da kayo mo't apanyang ken Nestor, panis. Ay, oray siya. Nakitak dagijay impupos ni panyang apitsur da iti dayjay Anistor. Nabiit da pa'y anagamam mo iti dayjay alalaki. 5 laang nga aldaw tinapalabas. Ngam impose nakit din. Kunam lalo tawon mo ten tinapalabas. Wan nga raw. Uray puutan nyo nana. Saan nga agbayag dagijay? Amangan no awan pa'y ti makabulan kat ag-breakdown. Kat makaammo maten Enton kwa no may tumanan dito itersenak ngagsangit-sangit takitaan na. Di na pa'y matinam-am mo jay tao, gapula ang tagwapaw. Kat, iso mo ti ugali na. Iso amak ka mo mo na iti biyag na. Oh, itay pa'y aray ta cellphone mo tikit kita ama. Kit-kitag man da ito impos ni panyang a picture da iti dayjay Anistor. Nakitak day ta na. Nag-commentak pa'y nga rod. Imbagak, asapay lakuma. Ta umabot damot iti 11 years. Akas lakat niyel. Ay, Jack lapat yan. Ni Catherine Topay nakapimpintas in break da. Ni panyang tulaki din, nakaslabiraro ko. Anya? Ibagak to man gayam na masabat ko. Dilagbay nga gipupos iti kakastoy a picture. Ay na, in caption na pa Nestor Panyang, forever. Ay nagraraman ti danga. Oh, anya mo dagijay ipopos mo si kapanyang. Oh, apay akas sa tilangam. Rumbang kumaan naragsak ka. Adda nga ron kaayan-ayat mo. Very proud ka pa'y amang ipopos iti social media. Ay, diyan ka mo na niya tiaramido, Elena. Anyat kayat mo asawan. Panag ko na, kada kayan ayat ni Nestor jay lugar da. Anya? Nadlaw ko ngamin kan kwa na. Idi na minsan nag-date kami. At daw mawawag kan kwa na. Idi kwan, kinita nakpay nga umuna. Sana inidap di cellphone na. Kanamong ka di, babae ti wallpaper na. Panag ko na, iso day ti girlfriend na. Anya? Jaklakit di maklon na bilang tay break nak ni Nestor. Sapay ay ayat ang unay-unay. Aguuyong kan samot tan panyang. Ay ayatak nga ka ibagbagamat. Nabiit kayo pa'y anagamam mo ngamin. Ngam inaklon mo nga oray saan pa'y anagdaton. Ay agasam man day ta. Ano samano i-break na ka? Ayan na jay ko na nga oray awanan ti Katniel. Kat adalat ta forever yun. Danga. Pasensya ka kuman panya. Saan ka gayam nga ayatin? Anya? Naibagak lang nga ayatin ka. Gapulang iti iliw ko iti girlfriend ko. Nga day lugar mi. Kan may sa, mabisinak lang iti. So naibagaking ka day jay. Awanan kay tibayin. Mabisin ka lang. Ngamsyak, kasta unay abustog ko idimbagak nga gayan ayatan. Unay ka, Nestor. Pasensya kan kunak manin. Lipatin nak, talipatin ka mo ten. Anya matanti gusto niya naramid mo, Nestor. Nabiit pa'y manipod na gamamuta. Nga mabiit matgayam nga agwin na swasta. Panyang. Manipod na gamamuta nga ginggayta. 11 days talang. Anya ka matan. Kas itinakunak itay. Pasensya kan. Gaputaawanan ti panagayat kukin ka. Nay, apay nga'y ngagsangsangit kamot amagmag na sikapan niya. Nay, ta sana sumungbat.
Nagwinaswas kaming kininestor, tata. Ha? Manluloko mat gayam tawanan bain. Ayunay kan panyang. Basol mo lang ano apay. Tan mo pa'y unay nga mamo jay tao. Nga may ayatam kiday. Anya nga ita. Si kamaray jag sangsangit akasta. Gun-gun na mapanyang. Amom, sikapan niya. Ay, makapalik ka. Amom lang aruden ang nag-break kaming kininestor. Ngam kastapay lang tibagbagam. Notikat niya kat 11 years. Da kayo magkininestor. 11 days. Ay na, nagmayat man. Kano lang, inimbagam kada kami forever kayo ti Dayja Anestor. Ngam ni, nasurok lang nga makalawas. Nagwinaswas kayo. Ay, makapal kayo at talaga. 11 days sa panagayat. Naimbag tayo mabot pa iti 11 days anya. Ay, nagbayag. Sana 7 days, tano 7 days, isang linggong pag-ibig ko, mapanya. Awan pa'y nasaya at nga ibagam si kabakla. Ha? Ditang kamandangan. Ay, makapal. Gatpod naman, makapailag ka talaga. Day tati maganab mo. Gapula ang tanakita mga adalangana. Apo, nagpapansin ka, sayot ka, danga. Jakmat ngamin namnamain nga dagayam girlfriend nang. Kat idi pala kumadamo ang nagsarita kayo. Sinaludsod mo, no ada ka di kaayan-ayat na. Sikamot ngamin, gapula ang iti excitement mo, nalipata mo dagita abanag. Anya nga ita, agsangit-sangit ka manan. Nagmayat man ti istorya ti ayan-ayat yu adwa niya. 11 days ko naman. No 11 years ti Katniel, da kayo mat 11 days. Anya lakit din. Siguro, sayang mo't dagiti lipstick a ginatang mo. Agpa-impress ka laang kankwana. Sardangan nakman si ka Elena. Nagpadaan nyo kinibakla. Awan pa'y nasaya at ng ibagayo. Namukla ko mga dagayam kayan ayat na. Jakla ko man nakiamamukin ko ano na. Ay na, basol mo. Gapo lang amin tagwapo. Di ka nagsalsaludsaw no adda ka ayan-ayat na wano awan. Salbag day dyan, Nestor. Pinasakitan na lang ti puso Enric na. Sayang dagiti lipstick kas kada ado a pagpapintas asinay sayang ko. May in love lang ang kanya. Hanggang saan ba? Ay, salbag ka talaga. Anya, Awanan ba inday dyan lalaki? ay kat anusam awanen tinestor ije balay da kapitan. Nagawi doon, takailiw na kanaw ti girlfriend na. Anya? Iso asaan na ka nga ay-ayatan na ijay. Adal day takan ka, ano adda ka ayan-ayat mo. Saanan anas kan pa'y nga i-post, wano ipanakal iti social media. Iti kasta, no ag-break kayaw, saan ka unay amasakitan, maawatam. Nana. Naimbag kumamot, no imabot iti makabulan ti ayan-ayat ya. Anyakat ta 11 days son. Ay na, makapaulok kayo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.